Sabi po kanong mayap. Katamungan. Kaniting Aldo, pagmasusyan tayo ing kafiesta ng San Juan Maria Vianney, ing patron daring kura paroko. Yabe taya mo rin po karing kaya katamong panalangin, ing kaladwa ng Domingo Gutierrez para king kayang death anniversary. Ing kaya katamong banalamisa, panimuna ng lubos kagalang-galang Florentino Galang Lavarias, Didi, Arsobispo ning San Fernando. King mitmong tula at pusong pasalamat, makiyabe tamo king dalit a pamuklat at prosesyon panlob.
Kilakinin pompo ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ang kapayapaan ng Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka antimurin. Kalugarang kong kapatid, pari, king aldoy team, itipon tamo, kimi pinong kapasalamatan king apong Ginoo, waling din na nakatamong kayabi, mamantabi kay katamo, king kay katamong ministro, pamag-minister, karen tao, yapining San Juan Marie Vianney. Adan tamo na sana kapamilatanin kay katamong pamitipon-tipon kaniting kaurasan, lugod na ni nga pong Ginoo, lalo na sanang palalaman muna man yung kay katang sigasig, pakilala, yung nga pong Ginoo, kapamilatanin kay katang kasuiban. At habang pagsadyan tayong pagmasusya ng misteryo ng lugod ng Kristo, tanggapantala rin kasalanan tamo, at panigapu tamo kang Ginoo, yung patawaran ng pampasik na nga nakatamo. O Ginoo, tuturing mong kay ka mismo magagawa, ing nanumang daraptan mi, karing peka malating dili karing kapatid mi, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Kristo, ikay milanyan, inya ikami manlinyan mo kami, baan manatad king maya pabalita ng katimawan, ampong kanawan, karing pakakalulo, ampong magkakasakit, malalakwan, ampong miyugse, mawawala ampong magwala. Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginoo, pekamasala mo kay kami. King kalaraman ing lugod mi king Diyos, ay emiyakakit. Nung eminalaman kaluguran ding pakakalulo, ming kapatad, apaneming akakit. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. In Diyos sa lubas mayupaya, pakaluluhan na katamo. At yung pangapataw rin kasalanan tamo. Idala na katamuan sana kimbiye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, 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 in excelsis Deo. Jesucristong bugtong ng anak ng Iba. Inong Diyos, Kordero ng Diyos. Ikang bilalakoping kasalanan ninyato. Pakaluluan mo kami. Ikang binalukluking wala niligba. Damdaman mo ang panalangin mi. Gloria,
Manalangin daw mo. O lubos may payong ikpa, gawa ming makapasubali, San Juan Maria Vianney, king siga sa kinimpangaparina, at kapag malasakitan, para king balayan mo. King kapamilatan ding alimbawa at panalangin na, ayagyag mi na naman sana ring kapatad mi, papunta king lugod ng kang Kristo, at akayabi mi lang miras, king alanganggang ligaya. Iti adon mi king kapamilatan ng kinumi Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyang pong magaring kampe mo, king kami ito nga ng banal na Espiritu, Diyos, mag-aman, king alangangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Propeta Ezekiel. Anak ning tao, ika tilduan da kang anting bante ning bale ng Israel. Potang damdam kang amanong babala, ibat kaku. Hausan mo lapansin ding king lagyo ko. Nung sabihan ko king metong ataong marok, matena ka, at ika naman medinin babala ing taong ita. Nung kamig salita, banin taong marok, painggulot siya king marok, at aligtas na ing biyena. Ing taong ita, matayapin, paulin ing pamikasalan na. Dapot ika, parsalanan ko, king kayang kamatayan. Pero lipat na niti, nung ika, inaos may pansin ing taong marok, at teya painggulot, king dewa ka na, at teya minuman, king marok ng panugali, mateya, ulining pamikasala na. Dapot ika mismo, akwa mong aligtas, ing biye mo. Potang ing taong banal, isakwil na ing kabanalan, ban dapat siyang marok. At ako, ibilike king alangan akabilyan, mateya, paulining pamikasala na. At ding dapat ng mitmong katuliran, makalingwa na la. Dapot ika, miparsalanan ka, king kamatayan na, nung warit, may pigpilitan, inaus sa pansin. Makanyan man, nung inaus may pansin, ing taong banal, ban manabo king pamikasala, at pin belaus, ni kasala, meya, paulining, pamanaus mong pansin kayo, at ikaman, akwa mong aligtas ing demo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit na pakibat. Ibali tayo laring makapagmula lang dapat ning Ginoo. Ibali tayo la, ring makapagmula lang dapat ning Ginoo. Magkanta kayong bayong kanta, King Ginoo. Magkanta kayo, King Ginoo o metoyato. Magkanta kayo, King Ginoo at purianye. Ibali tayo la, ring makapagmula lang dapat ning Ginoo. Ibali tayo waldo-waldo, ing pamagligtas na kayakatamo. Ing kayo paya na karing bansa, ibali tayo. At ding makapagmula lang dapat na, karing sablang tao. Ibali tayo la, ring makapagmula lang dapat ning Ginoo. Purian niya ing Ginoo, ikong sablang ketiking yato. Purian ing ligaya at kayo payana. Purian niya ing maligaya ng lagyo. King templo na malaos kayo at ayin ibiyeyo. Ibali tayo la, ring makapagmula lang dapat ning Ginoo. Karing sablang bansa sabihan niyo, ing Ginoo ariya. Iya ing minya tetagan, king yato. Inya, ayan umano, king mit mong katuliran, ukumanala, ring sablang tao. Ibali tayo la, ring makapagmula lang dapat ning Ginoo. Parangalan tayo po ing mayap a balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah,
Maragul ing palutan, dapot di taklamo ring talapagobra. Ulinita, ipanalangin niyo king makibandi king palutan, ing mipabalyang talapagobra para tumipon king keyang pupol. Hallelujah, 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 Inginu mantabaya kay kayo, At keka antimurin, pamamasa, iba't king mayap abalita, agpang kang San Mateo. ligaya keka o Gino. Lega nasa no ngandelawan Jesus, ding balen ang ponding barrios, tinuruya karing karelang sinagoga, penaral na ing maya pabalita ning kayarian, at pepakayapa nala ring sablang ating sakit, ampong karamdaman. Panakit na karing dakalataw, kelunusa nala, huling balisala at sure-sure. Antila mo waring tupang alang pastul. Inya nga na karingkeyang alagad, maragul ing palutan, dapot di taklamo ring talagapagobra. Ulinita, ipanalangin niyo king mikibandi, king palutan, ing mipabalyang talapagobra para tumipon king keyang pupul. Jesus, inaus na lang mitipon king harapana, ring keyang 12 alagad, at dinina na lang upayang makapanabi karing maroka espiritu, at pakayap king sablang sakit, ampong kapanamdaman. Ing mayap abalita ning Ginu. Kapurian keka o Kristo. Good morning po kay Kayungan. And to all of us, happy Clergy Day po kay Katamo. Bishop Among Seto, Aposeto, Maya Payabak po. I anticipated na ining kay Katamong misa would be in English, kaya ini pong asadya kong reflection was written in English. Nya, pasensya na pa mo po. Father Steve, pasensya na ka pa. English ya. Among the married couples who have celebrated their silver wedding anniversary, one among them once said, "Nobody can better understand and deeply appreciate what it means to love and be loved unless he or she has gone through it all in a quarter of a century." Indeed, time and seasons, though passing as they naturally are, play essential roles in love's natural way of unfolding and revealing itself. It is not really about the pastoral successes and achievements we've done, nor about the church's material or physical constructions we've made, though I may say they give you a good smile whenever you look back. Now in my 25th year in the priesthood, I say, priesthood for me is like
a deck of cards. The heart, the diamond, the flower, and the spade. In the beginning, you only need a heart to answer a call. And the caller was so pleased that you said yes, and even said it like a prophet. Here I am, Lord, send me. Then he who called you lavished and graciously provided you with diamonds. Jubilant about it, the eyes of the heart is opened, rejoicing with the added power of wealth. Then you can buy your expensive cassocks, albs, vestments, together with your high-end gadgets, cars, etc. But diamonds simply do not suffice. And then you begin to turn your heart to something else, something or someone that or who seem to bring more excitements and surprises. Then along the way, you notice and start appreciating the flowers. Many of you, I believe, very well understand that. Or some of you turned out to be flowers themselves. Joke lang. Perhaps because of the flowers' beauty, or maybe because of their fragrance. But then one day you realize that both diamonds and flowers may either bolster your heart or corrupt it. Until on the 25th year, after all the many twists and turns, the many laughter shared and tears shed, conscious of the frailty of the heart, but at the same time aware of its hidden power, you dared and braved to call spade a spade. And that spelled out the truthfulness of it all, that after all the 25 grinding years of seeking, failing, succeeding, and going roundabout over and over again, you realize there is indeed only one thing that counts. You are loved. Ikaw ay mahal, minahal, at patuloy pang minamahal. All the efforts you did take to respond to the truth uncovers either your glory or your misery. Just like in the people in today's chosen gospel, we may either be like the hearts similar to doors that open the faith in Christ for having been healed and loved by Christ, or be like the people wandering far and wide like sheep without a shepherd, whose hearts are still closed for God to love. Indeed, a pathetic sight for God. We, with my batchmates, Father Ron and Father Pete, mawawala pa Father Pete, are profoundly grateful to God for keeping us. God must really have a great sense of humor. In my 25 years in the priesthood, I would say, God has unfolded all the possible dramatic, taunting, funny, adventurous, and even suspense scenarios in my life. Turning back, it was actually God's humor and comedy that made the burden light. Despite and in spite of all, in God's love, I know God simply desires of me that at the end of every day, I smile. To all of you, dear brother priest, thank you also for being co-travelers in discovering more each day the richness and immeasurable love of God. God never desires of us to be poor, but always to be rich and joyful in His love. If He were able to make a silver out of 25, I believe gold would never be far apart. And the real diamond would just be perhaps in heaven to behold forever. Amen. Happy Clergy Day po, kakatamongan. Alakad lang po. Kaniting piyesta ng San Juan Maria Vianney, impatulunan ding sablang pari, lalo na rin paring Diocesano, manalangin tamo kang Jesus, ingalangang bata sa pari, at yung maya papastol, ban mitubod siya king banal na kapulungan, pastol pari, agpangking puso na. Yung pakibata mo po, Ginoo, gawan mo kaming tapat mong talasuyo.
Ginoo, gawan mo kaming tapat mong talasuyo. Baning banala Espiritu, yakmana laring pari, king bayo at makasubaling paralan, kang Heso Kristo ing pamuntok amaya papastol, amiyubog at patatag karela, king masabalda anting pastol. Manalangin tamo. Ginoo, gawan mo kaming tapat mong talasuyo. Baning lugod king banal a kapulungan, at ing kaligtasan ding tao, yang maging mumunang interes ding pari, king masabalda anting pastol, ami papahayag kaganapan, at masisese king Eukaristiya. Manalangin tamo. Ginoo, gawan mo kaming tapat mong talasuyo. Ban kawangis ng San Juan Maria Vianney, aalang tikal pepakumpisal, ding paring papangumpisal, maging tapat lang talasuyo ning Diyos, king sakramento ning pamikisot, nung nuka rin ding mangumpisal, makakit lang panibataning tune kapayapan ning kaladwa. Manalangin tamo. Ginoo, gawan mo kaming tapat mong talasuyo. Banding pari, mabiyasa laking kalukan ng San Juan Maria Vianney, mi pailalam king sablang bagi, king pamanimuna ning Diyos. Manalangin tamo. Ginoo, gawan mo kaming tapat mong talasuyo. Banding pari at laiko, mitambayan laking pamagobra, king ubasaning Ginoo, nuka rin ding tigkil ning grasya ning Diyos, mitipon laking banala kapulungan, nuka rin munye patuto, king kasalpantayanan da. Manalangin tamo. Ginoo, gawan mo kaming tapat mong talasuyo. O Ginoo, sesen mo yung pangalabong rimbokasyon at impiering pari king banal na kapulungan. King kapamilatan ding panalangin ng San Juan Maria Vianney, pagkaloob mo king orden ding presbitero, king kaganapan ding kalam mo, kapamilatan na mo ring Kristong Ginumi. Amen.
Kalugod ng kapatid, manalangin kayo. Kanitin kayo at kakundaon, matanggap para pa ng Diyos, ikpang mayupayang tuto. Tanggapanes saning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapuriang po ni kaligayan ning lagyuna, king ikasaplala mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Kay pamimikla lang, tanggapan mo lareting ay na yampang mi, bilang parangal karing banal mo, lalo na San Juan Maria Vianney. Amen at king patutu ning mayupaya mong sikanan. Yung upaya ng Eucharistia, yatad na sana kay kami ang kaligtasan mo. Ito doon may kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Yung ginu, mandabi kay kaya. At keka antimurin, Itasyulare ang puso yun. makatas na laking ginu, Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabus, impurya ng pong pasalamatan da ka, kapilan man ang pong nukarin man, o igpa, Diyos sa malugod ang pong maganaka. Pagkalubmi king banal na kapulungan mo, iting piyesang parangal kang San Juan Maria Vianney. Agakan mo kami king kapamilataning pamanaral na, at babiye mo ipamanganlong mo bilang pakibat karing panalangin na. Uli na nita, kami ring sablang koro ng Anghel karing banwa, daralit mi ligaya mo. Layon makyabi kami, kingalan tuknang dang pamamaya kapurian keka, at ngamingan kakanta. Ikapin ng banaloy pa, ating metolelangan matampa na kampupurian, uling kikapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong Ginumi, at yung upaya ng banal na Espiritu, pagkalaman mong bing sabla, layong pabanalan mo. Alakandok ng mititipon king banal na kapulungan mo. Bangka nita manibat king kayaslag na ningaldo, ang gana king kailbog na, indali siya daon miyang pangya king kaligayan ng lakyo mo. Uli na nito ay papanigapumi, palukob ang pampabanal mula king Espiritu mo, retingay na daralami ang pong darawon keka, ban magawalang katawan ang pong daya ng anak mo Yesu Kristong Ginumi, amin nabilin kay kami, king pagmasasyan mila reting misterias. At tatandaan namin pa, kanitang benging may pagtaksila niya, kinwani yung tinapi, kaya pasalamatan na kat pinuri, piranso na yung tinapi, dinuang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kung niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidawin parang kikay.
Makanyan mo naman kay batan ng apunan, kinwani ng kalis. Kasi bayo, pepasalamatan na kat pinuri. Din mang naiti ka rin disipulo na at ngana. Kung niya iti ikayungan at minum kayo kaniti, uling iting kalis nin daya. Ing daya, nimbayo, ang pangalanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo, ang po para ka rin sablang tao. Bang kanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, kimpamigaga na kayo kana. Pasyagday nga ng misteryo ng kasalpantayanan. Inyang yung kakanakan mi, o mapamakalulungig pa, imakaligtas ng pamaylasa ang pangkamatayan ng anak mo. Imaligayang pangasabli ng mebye, at impamaytas naman mo. At lain makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daraon may kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye ang pangbanala sakripisyo. Balikdan may mipnong pakalulo, ing ayin ng banala kapulungan mo, at kilalanan may daon king biyena, apawulin ng sakripisyo ng kamatayan na birian mo kaming misut keha. Ikaming may pasiknangan king katawan ng pondayan ng anak mo, mikatman kami sana king banal ng Espiritu, at maging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawin na kami sanang maging metong mong rangagandaong keka, at papaliran na kaming mirakayanan king pamimanan ding banal mo. Muna kami ni Nona Maria, kapilan man birian induning Diyos. Kambe ng San Jose ng esposa na. Kambe ring Nuan Apostol ampon maligaya mong martir. Kambe ng Juan Maria Vianney, ading sablang banal. Palinim pamamilatanda, manalig kaming birinan kasaupan na lang patan at king arapan mo. Oy pa, ilisanang ayining pangasot mikeka, pasulungan na yung kapayapan, ampon kaligtasan, ding sablaking mabilugayato. Pasik nangan mesana, king kasalpantayanan ng ponlugod, ing banal kapulungan mo, akasalukuyan maglakbe kete king yato. Kambening talasuyo mo, i Francisco, ing Papa mi, at i Florentino, ing Arsobispo mi, kambenang Pasyano, akya kaming Arsobispo Emerito, ding sablang obispo, pari ampon diakono, ding sablang susuyo king banal kapulungan mo, ading sablang tao ay kuanang tinipon ning anak mo para keka. O mapamakalulungib pa, pakiramdaman mo yung panalangin niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo, lunusan mo la mga tipunan ding sablang anak mo, nula pa man makasawot. Ding kapatad ming may yango na biet, ding sablang keka, may matula, ampon memon na kete king yato, malugod mo lasanang tanggapan king kayarian mo. Anong nuka rin kami, manayang magkamit lubos, king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalumuking yato yung sablang bage, maya. King kapamilatan ng Kristo, kambinan pong kaya, kagaw ng banal Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka, o Diyos pang lubos mayupaya, manggamang king alangangga. Amen.
Kambening kapanaligan king Diyos sa malingap kay katamo, king pinandit ning kay katam pamangailangan, manalangin tamo, antimo na makarano na katamong tiro ng ginutangin sa Kristo. Ikabos mo kami king sablang Maroko, pa. Malgunong paggalabing kapayapan king panawid mi. Ban king kasupan yung pakalulo mo. Mitimawa kami parati king pamanalipan ng kasalanan. At mikapyus kami ngalang kasasagkulan king sablang kalikalikan. Kabampanayan ng pampagsadyan mi. Impanyatang ng mitmong ligaya, nintala pangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos sa ikpami, in kinumaya sa Kristo, sinabi na karing apostol na, in kapayapan lalakwan ko keke, in kapayapan ko, babiye ko keke. E mo sana mabalik din din kasalanan mi, nanin pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo, at pamayapan ng pampisan metongan mi, at pang naamurin ng king kaburian mo, ika may biyang pang magari, manggaman king alanganga. Amen. In kapayapan ng ginuman tabi sana kapilan man, kekaingan. At keka antimurin. King Espiritu ng Kristong sinubling mebie, ibiye tayo king metong at metong ing tanda ning kapayapan.
Ngayong kordero ng Diyos, ngayong milalako king kasalanan ng yato, noon na rin mayaws king apunan ng kordero. O Ginu, kung matampang tanggap keka, dapat ay agkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Malalangin tamo. Way paming lubos mayupaya, kaya kapamilatanin lugod ang pampamanyang bami, ikami sanang may kisulo kaniting banal mong lamesa, para ating mga pakyapusan ng alimbawa ng San Juan Maria Vianney. Iriadon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklok tapo. May I invite po the chairman of the Commission on Clergy, Among Sol Gabriel, to lead us into the awarding ceremony of our jubilarians. Palakpan tayo po, Among Sol. Maya payabak po, burimila po ngausan ngeni, ingar sobispo, keni keng libutad, bang kanita, ibiyamila ka rin jubilarians tamo, rening simbolo o token. Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Philippines, in grateful recognition of the generous service to the people of God and in commemoration of your Presbyteral Silver Jubilee, the Archdiocese of San Fernando, Pampanga presents this token of appreciation to you, Reverend Father Pedrito M. Sichon, given this 4th day of August 2022 on the celebration of the Archdiocesan Clergy Day in commemoration of the feast of St. John Mary Vianney at the repository of our Virgen de los Remedios, City of San Fernando.
Pampanga, Chairman, Commission on Clergy, Reverend Father Mario Sol Gabriel, Director, Committee on Priestly Ongoing Formation, Reverend Father Enrique Lusong, Chairman, Reverend Father Emmanuel Contreras, Priestly Ongoing Formation, and our Archbishop Florentino G. Labarias, TD, Archbishop of San Fernando, Pampanga. And together with our Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto, and our Archbishop will give this token of gratitude to our Silver Jubilarians headed by Father Pedrito Sichon. Alayo po yata. Ngayon po, with the same words, we would like to call Reverend Father Jose Ronnie D. Cao. Ngayon po, Reverend Father Sotero Aryutok Jr. Salamat po, Bishop. Salamat po, Aposeto. Salamat, Apostol. Some announcements lang po before we proceed to our short conference on St. John Maria Vianney. Una po, nagpapasalamat po tayo sa Commission on Liturgy headed by Monsignor Rick Serrano, kina Jolo, kay mga brothers na nag-head po, kay Among Angel for leading us into this celebration. We also would like to thank the Commission on Clergy, si Among Sol, si Tita Bern, si Among Conrad, si Among Rick. The choir, the Archdiocesan Choir, headed by our Archdiocesan Music Ministry, si Father Melo Agustin. We also would like to thank the altar servers, the Archdiocesan Federation Knights of the Blessed Sacrament, headed by Father Jun Siscon. Ang mananayo po ng Sacred Heart of Jesus Parish ng Palmayo, Florida Blanca Resettlement for welcoming us. At para po sa invocation mamaya, Mother Butlers Guild for the vestment. Maraming salamat po. At syempre po sa lahat po ng mga religious priests na nandirito po na pumunta po para sa ating pong celebration. May I invite all the religious priests to please stand up and be recognized. Mga religious priests pati sa military po. Welcome po kayo sa aming pong archdiocese, sa ating pong archdiocese. Just for information, we are a total of 107 priests right now. Palakpan niyo po yung sarili po ninyo. Okay. Maraming salamat po. Some instruction po after the Mass, magkakaroon po tayo ng picture taking dito sa may altar po ng repositorio. And afterwards, we will proceed po after the picture taking, doon po tayo sa function hall, sa Virgen de los Remedios Function Hall. Magkakaroon po tayo ng short program lang po. Short program, it will be on St. John Maria Vianney. The theme is on the footsteps of St. John Maria Vianney. We will have 3 sharers. And tapos isang intermission number lang po, tapos message from the Archbishop, tapos lunch na po. No? So sana po kindly make time para at least makinig po tayo para sa mga sharers. No? Short lang naman po ito para sa in celebration po ng fiesta po ni St. John Maria Vianney at syempre po sa atin po na Clergy Day po ngayon. Muli po, Happy Clergy Day at maraming salamat po for attending.
Ing Ginoo mantabi kay kayo, at keka antimurin, may puri ilagyunan ng Ginoo. ngeni ampon kapilan paman, Ing kasopan tamo at suya kilagyunan ng Ginoo. aginawa king banwa ampon yato, At bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya, higpa, apoy anak, apoy Espiritu Santo. Amen. Ume kayo king kapayapan, ipasyagye ing mayap a balita. Salamat king Diyos.